آية سبب النزول أوي دبحثا وان عالم فلها وعالم يهودية ديا ده زمانه پیغمبر عليه الصلاة والسلام اوان عالم فلها عالم يهودية قو خود تعالى ده توراة ده وده انجيل ده وصف و نشان پیغمبر خوی محمد آخر زمان پیغمبر خوی داویه خلاصکا پیغمبر گو محمد ده توراة ده جي خود تعالى جوان يهودية را قوتبو جوان يهودية را قوتبو پیغمبر منی آخر زمان نشانی وی ابن وقتی گو هات ونه بوا نشانه وی ناس بکن ونه ایمان پی بینه ده انجیل ده جی خود تعالى فالله را وصف و نشانه پیغمبر خوی آخر زمان تيدا اشكرك المون لبني وان عالمي يهودية وفلها اوان حقيقته بو خود تعالى ده توراة وانجيل ده وصفه محمد بحث كي اوانا جملتي خود بشارتن جملت را اشكرنت كرن اي ملت جي نخوندبان بو نزاني بون هيا وا جنابات توراة وانجيل تنبو ملت دي ايمان بمحمد نداني دقو وعده قو امبيجن اي ملتي دي وي دبش ما بقري وي هرن بي محمد ايمان بي بينن وي مسلمان ببن يدي اب پرو منفعته بو ام جوانا بدست دخن ويش دستي ما هري اما او بشارتن اوان آياتات بشارتن جبوي وي چند پره هندكي بو دنيوي يعني دنيا حبوجي هندك يعني دنيا حبوجي بكبي دستي ما ده هندك يعني نقول بي وعده بو زحبت كاري بفروشي معناها بلا ولو غلط نوي فهمي دنيا حمو هندك يعني حمو بقيمتها يعني ده در حقيقة وانا دا اب آيات وقلق آيات وكبنا نازل بنا ودزاني بون با عالمي يهودي فلاها زاني بون محمد حق بيخمبرا لورا وصف نشاني بي ده توراة وانجيلا خدا ده ديتن دخواندن ليدي جملت ده بشارتن وابخوي ايمان نتاني تقول دقنا امن في عجز سيما نتشي وجملت رشينت قلت دقنا ملتش تسيما در نكبي ويدي بوي شكلي خو تعالى قوتشن قو اواني ولو نابا خو تجد كن شاكر اينا هاجي عالمي اسلامي مسلمان كتابات داوية قو خودش وارا شامية چيه قرآن كريم اب قرآن پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى قول دنيا بو آيات قو خودش رشياندن حمو يك بيك جملت رش انسان را دخواند دچو جباته کافرا و دچو حضور اوان کافرا و جوارا تانی زمان و دخواند اینها پیغمبر نساقا پیغمبر جا علیه الصلاة والسلام بجي چه العلماء ورثة الانبیاء دبي عالم وارثه پیغمبران يعني میراثا پیغمبرا بوان مایا میراثا پیغمبرا جی نه زیر و زیب نه پریا مثلا وقتی کو یک جمع بمری چی ما بزاروی ما پیرکا ما دیو بابی مدمینه پره ما مال و ملک ما هبه او مال و ملک و پرا بزار و بپیرکی بجن بمی دیو باب دمینه ایدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی پیغمبر دبی خواه زیر و زیب نکرن میراث نهشتنا تب پیغمبر کی پای ویرا مال و ملک زیر و زیب و پرا نمانا اگر زیر و زیب و پرا ما بن و بزاروی و پیرکا و مینی ناخوا پیغمبر دبی خود چه میراث اشتیا علم يعني آية خده ميراث اشتنا ناخو ميراثا پیغمبرا اب آية حديث علمه کو خود تعالى ش پیغمبر رشان دیا دبه کو ناخو او ميراثا پیغمبر وره بلا کرن لجمع عالمي حبس کری نمینه پیغمبر وقتی کو اساق بو او سرمایات دستی ویده چه بو آية خده بود او آية چلوش خلقیرت گود این هایی او سرمایه پیغمبر او میراثا پیغمبر به عالم مایا نا خود بگو عالم جی و سرمایه پیغمبر و میراثه بلا بکرش خلقی را بیشن وعده گوش خلقی را نبیشن او جید کبنا بن حکمه وی آیت دا دبن وکا وا عالم یهودی فالله گو آیت خدا بشیرن و جوانا ناخون ای گوتن وارثه پیغمبر اگر برا وارثا دبي قو وظيفة پیغمبر بکن وعده قو وظيفة پیغمبر نه نجه او نه وارث
وارستيا پیغمبر ناوه همه هر محرابه الپیشیا خلکه لمیجا فرض بجماعتی بکه آزانا خود بانگا خود بده والپیشیا ملت للجامعه دا لمیجا خود جماعتی بکه و تمام من میراسه هکا دا تعزیه که دا فاتحه که جی خون هکا جنازه که جی چه بو مری که شش هکا مولوده که گندیا چه بو مولوده گندیا بخوینه هكا نكاح تشيبو ولا مهر بكي نكاح بكي بقيب من اواني الاني نجي تمام ازبو عالم وارث پیغمبر نعم وارث يا پیغمبر نعم به پیغمبر عليه الصلاه والسلام بري سنگا خو دابو چه دبي گوتي بري سنگا خو بدي ويتش پیغمبر عليه الصلاه والسلام دچو حضورا كافرا وان مشركا وظالما وطاغوتا چه آيات جوارت گوت نه کعبه وات خست هکا تو وارث پیغمبری دبی گوتی جوان آیتا هره د حضورا وان طاغوت و ظالما و سروک و گرگر و خراب آدم ول هر دفری گلت بیجی وعده گوت نبیجی تنوارث پیغمبری وقتی گوت بیز بی آیتی نبیج مزه بی بشرم ازه بی فروش بی حالو کم تنوارث پیغمبری وارثی ولو همه بالمکرنا آزانی و جماعت وارثی چه نبی پیغمبر علیه الصلاه والسلام حیاتا و حمود جهاد در باز کردن حمود میدان حربا در باز کردن جهاتیا بزمان جهاد کردن جهاتیا در میدان حربا در شور هجان دیا سلاح شغلان دیا جهاتیا کور نفسری وی کابو کی وی لاشی وی کتنا جهاتیا تشبوسا کشتناوی کردن جهاتیا خلی آبدنا آخابدنا نفسری وی جهاتيا لاشي حيوانا هورو الروفية حيوانين مراربوي آبدنا سرسريوي وسر بدناوي جهاتيا حنكي خوبه کرنا جبي چه جهاتيا ويش ولاتي وي سرگن کرنا درخستنا وي مجبوري کوچبری و هجرت کرنا اگر کو پیغمبر آیت خودے حمو جوا مشرک مکه نه گوتبانا و مشرک مکه بلا خلی ندان حتی 40 سالی چما بلا خلی ندابون حیات 40 سالی حیات و پیغمبرتی جره نهات بو وحی جره نهات بو و مشرک مکه و بخوان جره گوتبو محمد الامین نبی محمد بو لواج جمخا امین تی پی بکر گو محمد امین وان نبی دانی امین یعنی امینا لاولیا پی مول اولاد بی ضر وخايتي واستختكاري وضروا وحيلة باصين دوراوي نينن عجي راضيبون بلا ولي ندان قدر قيمتي ويد قرتن خروج جرك وشيبو بانا ويد كنا حكمنا ما خدا ويتشب قوتانا بفكري وي راضيبون لكنجي دتشغصاني دو وحي جيرة هاد بحثات توحيدي لا إله إلا الله قوتي جوار بيجي جاء الله بيبا إله نينن أبان إلهي ويسختا دمش وابردن ونو بابو كاليخا ونو لسر يا بوچو بطالن ورن عبادت يك الله ربكن حاكمية يا الله بتنيا لبيشياوا مرن قيامت جنة وجهنم هيا أب ديني وبابو كالي ونت دينك ديني راس لباخو دي إسلاما وعدي قو أب تشتي قوتن يدينا الحسابي واحد يدي بدس إشكنجة كرن حتى مجبور ما هجرت كر قلت محمد بحسابات اشتانا كرمانا قلت ما نشهد دورا باش بين أجا قربائي خورا قنج بين دزيه نكن هبدو نخابين جدو بابي خورا قنج بين صلي رحمي بكن آري مظلوم بندستو بلنغاز وفقير وشرفزا بكن يعني تشتي ولو بقوتانا ملت ويق پیرنے ارتی نہ کروانا لیکن یہ بحثات دین بابو کالے واکر گودبش دین بابو کالے خو بقرن ورن عبادت الله کی تنه ربکن اي يقولون انا ياريبي قال يا عالم حكت بياز وارسي بيخمرم كرم كتيجي وان حقيقة بين الزمان وقتكو تآنين الزمان يدي ويه كفر الشوكات تجي كمن إسراحتا تجي ويه خرابي بيبخت تجي ويه التون كرن حبس زندانين بيشات بن تيج ولاتي خواري آبيتن وري كوشكر كرن يعني بله هناك من في عادة دنيوي ويش سيدة چن لو عادة قد بغلاز جبل قو أمن في عادة جدسي من نچن
از خوش هناك حقيقة على كرو لال بكم من نديتي من نبي استيا النزانم وازي بفروش مامات بيوكوان عالمي يهودي فلاها تنابي عالمي وارث پیغمبر منم